Salibonani, ngiyabonga kakhulu ngokuthi liklikhe ku video le. This is the week of entertainment lapho esilinika khona indaba ezimnandi ukuthi lihlale likwazi konke lokho okwenzakalayo elizweni lethu. Umseleku uthi yena uyabona ukuthi abantwana bakhe bahlangana lokunengi njalo ufuna ukubanika iattention le assurance ukuthi yena ukhona as ubaba wabo. Lokhu sikubona ke umseleku ehamba labantwana bakhe ebeach. Eqinisweni benga expect ukubona indoda enkulu soyana igqoke i-t-shirt yabikhweza le bhrugu esithi ufuna ukuchaza abantwana bakhe. Lokhu ukwenzile sibili kodwana omunye wabantwana laba uqalise ukukhala umntwana. Bathi babhizi bayadlala abantwana. Umnini wabesuka ke lapha kwabanye wabe siyahlala eyedwa. Umseleku sebonile ke khonokho wabemlanda wabembuza ukuthi kuyini okwenzakalayo akaphendulanga waqhubeka nje ekhala. Ngoba ke umnini yena ubesezondile ezwisa usizi idate kababa labantwana yahle yaphelela khonapho. Umseleku wakubona kulicebo elihle ukuthi esuke. Bengakasuki waqala ke umseleku embuza esithi kuyini okwenzakalayo ngumama yini okuphambanisileyo. Umntwana wabesithi hayi. Ku diary session sibona umnini esithi yena reason why engakhulumi okumhluphayo yikuthi ubabakhe ngeke amncedise, ngeke akwanise ukulungisa lokho okumhluphayo. Yena umseleku uthi nxa umntwana esitsho izinto ezinjalo kutshengisela ukuthi useyehlulekile as umzali. Hayi lami ngiyavuma ke. Umseleku useyehlulekile as umzali.